Kulandzela ukuthi indvuna yetikolo temfundo ivete-ke ukuthi akusiko lokhu kahle ukuthi bothishela nhloko bajikise bantwana ukuthi bahambe-ke bayofuna-ke imali yesikole nekuthi-ke bahambe-ke bayogcoka kahle-ke emayunifomu noma ngabe kubonakala ukuthi bete-ke imali. Ilunga lephalamende lasemkhweni eliphindze libe sekomitini elibuketona-ke temfundo lapha-ke eveni lakangwane ephalamende lithi vele-ke isimo silikhuni lapha ngephandle labanye-ke batali vele beyiteke le mali kanti-ke futhi labantwana uma bajikiswa-ke esikolweni bayathintseka nasengqondweni lekwenta ukuthi-ke nenjabulo yabo kungabi leyo lefanele lokubese-ke kuyabalimata nasetfundweni noma babuya-ke esikolweni. Liqinisa nje linye ukuthi umntwana njengoba ashidwe la minister kuyamhlukubeza vele ukuthi aphume esikolweni ngalesikhathi nje asacosha labanye abantwana bambuka ngalenye indlela so kuyamlimata engqondweni yakhe ukuthi thina sobonakala so uyaphuma esikolweni noma sakabuya-ke so yayithwala imali kumdali after maybe 2 weeks. Letifundo kude thishela lophindze ambuyisele emuva lo mntwana so ngila khona le ndzaba ithi ifike ibe buhlungu khona nanekuthi-ke vele nabe lo mntwana gcina kubonakala ukuthi akayithole imali lo mdali njengoba vele isimo sebatali siyasathi singemaswati imisebenzi kude labanye batali-ke vele sebathi khulele but banabo labantwana ukuthi abese sokuthini lo mntwana ngoba umthetho welive lelathi committee ko live uthi umntwana unemalungelo lafaka ekhathi lona lelo lingolo lekufunda ngiko la bese kufike kubabhlungu khona even ke naye government angeke vele akhona kubethwala bonke ngicabanga ukuthi nje kuyindzaba lekufuna ukuthi sihlalele phasi sibuke sisonke singemalungu eParliament sibatali sinaye uhulumende ukuthi mbabamba kuliqinisa invele and if labantwana singathi 70% noma 60% abangakhona ukubhadala abantwana le mali sebayahlala bayathiwa nayo isikole vele sitawufanishina kanjani so utibuta kulokuningi ungakhona lokuba ne-answer lephelele lekufuna sisibuye ngalokuphelele ukuthi Masuku kuvetile ukuthi kubalekile ukuthi uhulumende ahlalisane nabo-ke bothishela nabo-ke futhi batali ukuthi-ke kutaphunywa naso-ke isisombululo ukuthi ingabe ngabanjiswana-ke kanjani ngoba nato-ke itikolo tiyayidzinga le mali kanjalo futhi nabo-ke labanye-ke batali bete-ke imali etindzabeni techanile Maswati nginkeri Carlos na Justice Lamini siseluve.